Pemirsa ring rahinan jagat kuningan pindah ke silih tunggil rahinan ageng umat Hindu. Rahinan puniki taler meunteng antuk ngerasti tiang keselamatan miwah kesukertana. Katanya ring rahinan puniki umat Hindu pacang ngaturang bakti majang para leluhur, nunas kerahayuan tur kasukertan saha tuntunan majang ida sayang widiwasa. Kuningan madrebe warna kuning utawi maartos wuku kaping roras. Kuningan kemargiang nyabran satak dasar rahina ring rahina canis cara kliwon, wuku kuningan dasar rahina sesampun galungan. Kapurwannyane kakawitin ring pemargin Dewa Indra Mayuda sareng Maya Denawa. Raris Dewa Indra wenang ring payudan inucap sane kapikelingin ring rahina kuningan. Ring rahina punika katahnyane umat Hindu ngaturang sembah bakti majeng para dewa miwah leluhur melarapan antuk ngaturang sesajen medaging ajengan nasi kuning. Ajengan inucap nyinayang kasukertan tios mangdesida moliang keselamatan miwah tuntunan saking ida sayang widiwasa. Rai Swantara, Bali TV.